Naimbag nga oras yung amin papagayam. Ket ita, adto'y timay sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Sige, pautangan ka, Sonya. Agampang nga asim tabayadam to inton agsweldo nila kay mo Ngamen, igatang ko kumaday ta iti agas ko. Ambumat kanyak, nagado atom tumarag. Gapot aglalaok, timarikrik nak. Una na, Berta. Unay kayo lakit din aya. Bayadak ka de. Sige, mabiit laeng. Tainak alaan ti 5,000 nga utangam. Agyamanak na. Ay nalakay, kurang pa iti kwarta nga igam ko. Aglon kan iti pagtrab-trabahwam. Anya? Ala ka din ni kasapulan di anak ta nga inauna. Kaasimot no saan tapat ganti kayat na. Ay, o sige. Aglonak to. Ala apag isunto inton kasangay na. Una, kakaiso na amadanon mo ti panagdebo ni Chere. Di ipaay mi ati pakaragsakan na. Kasta aya? Una na ika. Kayat kumot amapadasan jay anak ko tinagarbo apa nagkasangay na. Iso nga umay kayon to Ay katwen Ngam itinto nalatak hotel ti pakaangayan na. Ha? Una na. Ay na, saanen anas ken nga agpasken kayo iti may sa hotel, Sonya. Tadakkel ti magastos iti dayta. Ha? May mayat matlaeng no ijay latan balayo. Mas praktikal ti kasta. No iti hotel, agbayad kayo iti dakkel. Anya? Ay nananang, mapadasak tumatlangan ti bongga party. Ay, awisak tumat dagiti amin agagayem ko. Kat iti daytan tong aldaw, nasken anaka pimpintasak to. Ay katwa na anak ko. Sige, matungpal ti kayat mo. Ay nananang, nakaragragsakak ka talaga. Jack mailadawan ti kinaragsak ko. Basta pakaragsakan yung anak mi. Aramiden mi. Wanfredo, si kanto ti kang runan amang tidkanyak iti rosas. Oh, talaga, Cherry? Wan, sabay ko matadinak paayan ha. Wen, apay din napaayon ka. Maangay to ti dibu party iti may sa restaurant. Ha? Uy, talaga mo't Angam sa bagay. Kasta latibiyag Ura agbayad kan iti nangina. Basta naragsak ka. Ayos dayta. Kasta latibiyag ako nada. Wan kabayatan na si bibiyag ka. Agragsak ka. Kastala tibiyag. Anya, buludan yaw ti pensyon ka. Un kumaa, takasapulan ni Cherry inton agdibong. Tanasken mo't anagarbo ti partina. Anya? Alaka din alulo. Buludak ti pensyon niyaw. Isupay amainayon apang gastos may. Nay. Ha? Apay akasta ti katawa yung ay lulo. Kaslamangin insulto. Ay, oo na yan. Alaka din alulo. Amok nga ado ti kwartayo. Iso apabuludan dak kumaiti 5,000. Imbaglaan na yuna. Apay nga may nanasken na nagarbuti kasangay ni Chere. Mabalin yung mati agparte nga uray simple laag. Ay nalulaw, kaya't kumit amapadasan ti anak mi at nagarbo aparte. Awan nga rod kwartayo, kundi garbo kayo pay laag. Ay, kinamaag dayta. Nilulumot. Sonya, laglagi pa amto'y ibagak. Di ka kundi garbo, no pasig tumot lang nga utang. Saan abali tabayadak tumot laang. Mala, ikan ka man laingan. Tamaw ka di naktumot lasar dengan. Angam na bayadam tumot laing takasapulak ti kwarta. Ambo mait nga tumtumarak iti agas. Wen lulo! Mano tinalon mo, lakay? 20,000.
ang mga nukurang dayta. Ay kat makaamukan na. Sikan tumat ngamin. Kundi garbo ka. Katawan mo ti kwarta tayo. Unay kalakit din ay alakay. Tapno mapadas met ni Cherry at tinagarbo a birthday party. Tamo kat, apahalan na ti kasinsin na ani Lorna. Nga idinag-birthday, naangay itimay sa a hotel. Kat bungga. Uwin na, taado ti kwartada. Aday di abroad ti amana. Kabailan tamat nga ipaayday takin ni Cherry. Ay, makaamu ka man lang eh. Ala ka din Mr. Douglas. Bumuludak pa iti 20,000 pesos yo. Tabayadak tumutlaang. Amo mat ti paganurotak no siya ti agpautang, Sonia. Wen, Mr. Douglas, amo. Sige, pautangan ka. Ang naskan nga agbayad ka dagos. Agbayad ka itinaykad dangal daw pa nagbayad mo. Wen, Mr. Douglas, agbayadak. Bueno, ikan ka nga ro diti kwarta bulbuludem. Oh, anya nanang, nakasaganan ti amin? Mabalingkon nga awisan dagiti dumaray iti party? Wala nakaw. Awisak to ni Lorna. Ipakita kan ko na amas bongga ti maangay a party. Ay katwan na. Ipakitam akabailan tayo mat ti kabailan da. Wan nanang. Addan ti aramaten tayo. Kat ti aldaw laangan ti urayin tayo. Tapno maangay ti bongga akasangay mo. Wan nanang. Inton bigat, mapanak makisarita iti may sa a hotel apakaangayan ti dibo partay. Oh, talaga matuloy ti Dibo Partim? Winfredo, katsapay ko mata dumaray ka ha? Ngamin, si kanto ti kang runa na mangisala kanya. Wen, di kagdanag. Day talaga hayam. Ngamnas kan anaka formal attire kayo amin a boys ha? Da kayo nga 18 man amang itid kanyak iti rosas. Talaga mo ta. Wana, kan naskan a color pink ti polo yo. Gaputan nakabistida ak tumat iti color pink. Ha? Oh, talaga? Winfredo, Sige ah. At damat kit di polo ni tatang ko aping. Di ison ti buludek. Ken inakto buluden ti Amerikana ni Kapitan Mi. Ta iso ti usarak. anya? Una, adamat mabulod ko. Di agbuludak. Ngam ti aggastosak pay laeng. Saan ba't nga importante dayta? Tap naggastosak pay. Ha? Adamat mabulod ko. Di ison ti usarek. Sige, kastapay nga ron ha. Ibagak tulangan no kaano ti aldaw ti kasangay ko. Sige. Inak pa iti klasik ha. Bye! Ay. Una yan. Ikarigatan dati mga nga iti parte nagarbo. Ngampadak mo't laida mamirmirawat. Sa bagay, kastala ti biyag ah. Ay, inakmatan iti sumaruno a klase. Ay na, nagpintas ka na nakaw. Bagay mo launay day ta bestidam. Kanday ta make up mo. Wala na. Nalaingak sa amang make-up anya. Mabitla nga. Nayunan tapay ba si tiblasyon mo, girl? Iti kasta, naranyag tarupam. Sige. Angem niya, misis. Tay bayad ko, di mo liplipatan ha. Kalpasan ti panang make-up ko dito anak kyo. Yung ti bayad ko. Wan, nakasaganan ti bayad ko kan ka. Ay na, agyaman ak Fredo. Kunak na di kan makaumay. Nagtaar kay ti suot mo ah. Wen uray si ka. Nakapimpintas ka gayam. Numamake-upan ka. Uray awan makeup ko. Napintasak latta. Wen, angaw ko laday jay. Wow. Nagpintas ta bestidam. May bagay launay kan ka. Agyaman na. Wow. Talaga bongga da ito kasangay mo.
Pasig ang naka-formal attire dagiti adda ditoy. Wen kasta ti kayat ko. Anya ti makunam iti day di adibo party. Bongga. Wen. Kasla party ti may sa abaknan. Kasla baknang tinagkasangay. Anya? Uy, sika kasla ka na yun nakapasagidan. Saan? Gamamom. Amin nga ibagbaga ket pudno. Wen. Daytoy akasangay mo ket nagarbunay. Ngem ti madi. Pada kamat ama mirmiraot. Isu akasla sila nga panunutin. Anya? Sige maray, mangan kayo laang. Tanaimas ti sagana ti anak ko. Ado ti makan, agbusog kayo laang. Wen nga rod, mare. Ay na, agkakaimas ti makan dito'y bongga. Ay na maridig na. Maminsan la mapasamak daytay ti anak ko. Wen amare, no laki ti takabaalan tayo nga ipaay ti para iti anak tayo. Alami din tayo Kasta talaga nagiti naganak. Ay wan amare. Iso nga inkarigatak nga ipaay ti kastoy anagar ko akasangay ti anak ko. Nga men, ipatpatid ko launay dagiti anak ko. Nag-iimas ti Amin ta. Mapadasan dati kastoy anagarbo akasangay. Ay talaga. Inton madanon dati makuna apa nagdibuda. Agyamanak ha? Agyamanak iti dadar ayo. Sige. Cherry, agpakadak meten. Agyaman akin kay ti panangimbitam kanyak. Tapno mapadasak ti dumaray iti nagarbo aparti. Anya? Sika talaga. Sige, umuna akon. Agyaman akmanen. Agyamanak matkan ka, Fredo. Ala, mudtoyin tay inutang mo kanyak 5,000, Sonya. Tay gatang ko iti agas ko, agraman vitamina. Ha? Kwalulaw. Awan pa'y mang. Itangal daw, tingkadang mo apa nagbayad mo. Isungag bayad kan. Awan pa'y nga rudlulo. Kasanuak nga roda na makagatang iti agas ko. Ado mo ti kwartayo? Ay, sana mabaling. Agbayad kan. Ha! Kundi garbo kayo, ngamawan mo't gam kwartayo. No di kayo kat agraraman. Lolo. Kasano ngay Sonya? Gumaya ko na diti balayo. Tadi ka matan mauray nga umayag bayad diti utang mo. 20,000 ti inutang mo. Plus 10% na. Awan pa'y mo't sir. Sana balay, agbayad ak tumot laang. Sige. Ngam na eh. Ag 4% lat ta na utang mo. Ken sana mabalin na di kagbayad. Tano saan? Alag aming appliances mo. Agraman to'y balayo. Ay, anyamatan. Nagbasi ti masusweldok, bakit? Gaputa dakkel ti makmak sa iti sweldok. Ken saan lang at loan ko ti deduction ko. Adapay cash advance ko. Isong awanan Manulangan ti matda. Kasanuta itan ama kabayad, lakay. Si kantumat ngamin. Kundi garbo ka. O ita, di awanan ti pagbayad ta. Kasanaw ka. Ala, ingkakit mangiremedyo. Umutang kalat ta, no da pagutangam. Tapno mabayadan ta, dagiti nakautangam at duma. Tani, kababain ta. Lakay. Ay, mistake bakit? Saan ama iparbang ti inaramid mo? Damat kit di basol ko Taintulok ko latan, ti kayat yung agina. Ang manyangay ita, nakautang tayon itidakkel. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Di ka kundi garbo, no Pasig metlanga utang. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibiyag! Insurat para iti radyo ni Virgie Pecloy. Ken itimat direksyon, Teresa Kalay. Musika, ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kas!
Kalatibyan! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.